بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الله تعالى barımızın жүрегімізге тақуалылықты бекемдеген болсын. Мұсылман бұл жашауға келген мұсылмандың мақсаты Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде айтқандай: "Я айюхаллазина аману аттақуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." О Аллахқа иман келтіргендер, Аллах Тағаладан шындап қорқыла, жана бұл дүйнөдөн мұсылман авалда өткөлө дейт. İnsan çınığı Müslüman bolup жашоосу üçün La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah sözünün mani mаңызын, maqsatın, talaptарын жақшы bilip düşünüp жашаш керек. Kim La ilahe illallah mına şol tauhid kelimesini жақшы düşünböse, bunun natijasında Allah'a şerik koşup koya oturgan bolsa, anın okugan namazı, bergen sadakaları, kılgan acılığı oşol pendege payda alıp kelbeydi. Mına oşol meçittin 3 türkügü bolgondo ele La ilahe illallah sözünün 2 türkügü 7 şartı var. Kişi çınığı musulmandığın dalildeş üçün mına oşol La ilahe illallah sözünün 2 türkügünü Nefi, jokko çıgaru jana isbat, rastoo mına uşul 2 türküge iman keltirip, mına uşul nerseni tasdiqtaş kerek, rastoos kerek. La ilahe degende siz Allah Tağaladan başka jalpı, jalgan, sıyınılıuçu zattardı jokko çıgarasız dagın, illallah dep, bir gana Allah'ta çınığı sıyınılıuçu zat dep rastaysız. Yemi? La ilahe, Allah Tağaladan La ilahe degende hiç bir ilah yok, sıyınıla turgan zat yok degende Allah Tağala'nı rastavasanız, anda bul işenim ateistlerin işenimi bulup kalat. Antikeni ateistler, onlar Kuday yok deydi. La ilahe degende anda Allah Tağala'nı çınığı sıyınılıuçu zat dep rastavasanız, anda bul çınığı işenim bolboy, ateistlerin işenimi okşop kalat. Antikeni hiç bir ilah yok, hiç bir sıyınılıuçu zat yok dep kalasız anda. La ilahe dep jalpı bardıq adamlar özlerine ilah tutup algan, sıyınılıuçu zat tutup algan, tumar bolağı, taş bolağı, darak bolağı, kabır bolağı barısını jokko çıgarıp illallah dep rastasanız, mına ошондо çınığı tauhiddi Allah'tın birligini rastagan bolosuz. Yemi illallah dep Allah'ты çınığı sıyınılıuçu zat dep rastaysız. Бирок başkalar sıyınıp жатқан nerselerde dağı payda bolsa kerek, же ziyan bolsa kerek, adamlar paydadan arılıp ziyan adamlarga payda kelip ziyandan arılsa kerek, oşol nerselerge de sıyınsa, oşol mazarlarga, oşol kabırlarga sıyınsa bir payda bolsa kerek, oşolordo da dep alardыкын da tasdiqtap Allah'ты dağı sıyınılıuçu zat dep koysoңuz, anda Allah'ты çınığı sıyınılıuçu zat dep rastavapsыз. Allah'ты çınığı sıyınılıuçu zat dep rastaş üçün jalpı жалған илахтарды адамдар өздеріне илах тұтып алған, ошол жалпы сыйынуучу заттарды жокко чыгарасыз. Жалған бір пайда жана зиянга эмес нерселерди жокко чыгарасыз. Бир гана Аллах Тааланы чыныгы сыйынуучу зат деп ырастайсыз. Мына ушул нерсе ибадатыңызда табылса, эртеңки күнү, кыямат күнү намазыңыз, орозоңуз сизге чоң бир пайда болуп келген болот. أقول هذا القول أستغفر الله لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Her bir insan balası insan eken Allah'tan Rabbiligini, Allah'tan jaratuvchi, rızkı beruvchi, öldüruvchi ekendigini moyundaydı. Bunu pende moyundabaganga argası жоқ. Hiçbir pende bunu jokko çıgara albaydı. Бирок insan balası Allah Taalаны jaratuvchi, rızkı beruvchi, öldüruvchi dep işenedi da, бирок ibadатка келгенде Allah'ка ne şerik koşup sıyınat.
мына ушул баненин бары ушул жерде. Ошондуктан келген пайгамбарлар коомуна ла илаха иллаллах деп айткыла, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, мына Аллах Тааладан башка тутунуп алган жалган илахтарыңарды таштагыла дегенде алар түшүнгөн мунун маанисини. Мекке мушриктери түшүнгөн мунун маанисини. Алардан асмандар менен жерди ким жараткан деп сурасаң, Аллах деп жооп беришет эле. Бирок мына тутунуп алган идолдарыбыз, ошол буттарыбыз, ата бабаларыбыздын жолунан жүрөбүз деп, ушулар аркылуу биз Аллахка жакындайбыз, Аллахтын астында биз колдоо табабыз деп, анан мушрик болду. Ибадатта шерик кошкондук үчүн Аллах Таала Мекке мушриктерин, ошол Курайш капырларын мушрик деп атады. Мына ошондуктан инсан баласы эртеңки күнү бейишке Аллахты жаратуучу деп келдим элем, рызкы берүүчү деп жашадым элем, өлтүрүүчү деп жашадым элем, бирок ибадатта Аллахка шерик коштум элем деп кыямат күнү барып кала турган болсо, түздөн түз эмне тозокко кирип кетет. Ошондуктан пенде Аллахты жаратуучу, рызкы берүүчү, өлтүрүүчү деп Раббилигин моюндап коюу менен бейишке кире албайт. Бул нерсе Аллахтын Раббигин моюндоо деген нерсе. Бул капырларда дагы табылат. Капырлар дагы Аллахты жаратуучу, рызкы берүүчү дейт. Бирок бул нерсе аларды исламга алып кире албады. Аларды мушрик бойдон таштап койду. Ошондуктан чыныгы мусулман болуш үчүн, бейишага кирүүгө адал болуусу үчүн эң биринчи ошол Аллахтын Раббилигин моюндап, андан кийин ибадат кылганда жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынуусу керек болот экен. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде «Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a» жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, жанага эч бир нерсени шерик кошуп эч бир нерсени шерик кошпогула деп айткан. Валлаху алам, саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.